Agdungeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ile. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Bakit? Napantan aldaway. Aguray ka kade, jak pa'y naka-make up. Itay ka pa make up. Saan ka pala analpas? Aguray ka kunak niya eh. Makaungot akong ka. Mapankalag patrim iti buok mo. Masapol pa yung make up ka. Ay, mapantaman laangan. Rurod ko na ya. Apura ka lang, apura. Magura ka. Saan ka man na sumanao? Apay manan aya. Bangking kami na takiday mo. Ha? Nangat-ngato di may sa. Makapakatawa ka mo. Bangking aya mo. Kat lipstick mo. Ay na. Limagpas mo ita bibig mo. Ay, agbibisin ka talaga. Di nakatawaan kunak na eh. Di nakatawaan. Paray, papanan nyo? Ay, si Kamat Gaya Mari Mileng. Mapanak man agpariban, di dya parlor. Ano yung agpariba na sasawamot? Agpatrim ka lang ako nam. Tumalina ka no, da kasarsarita. Agparibandak Mare, ta-graduation ni Junjun ko. Ay, ag-graduate mo't gaya man ni Junjun mo. Ay, katuan mo't Iso ka sa pulan anapintas mo't tinanang amang kadwakan ko na iji stage. Ay, uray ni Cheryl ko, akatauban ni Junjun mo, ag-graduar mo't tan, maray. Ha? Ay, no kastarod. Agpagradwar tayon, kumaray. Wala. Intun sumaruno alawas pa ilaan nga ti graduation ni Cheryl ko. Aya. Ay, ni Junjun ko ngamin kat inton umay alunisan. Iso kasta unay ti panagpapintas ko, kumaray. Ay, ay, aga sumanday ta. Agpaparlor ka pa'y gaya. Ay, wun maray. Taam mom, ni Junjun ko, adda ijay tap. Pila sasawamot si Kawana. Tapuan, kasjay. Ay, wun Ay, adda ijay kangatuan, maray. Ay, na. Napantan, simuro man ang ti kinapalanggwad mo. ay kat, congratulation, maray. Nga wun maray. Kunak, congratulation. Agpalityon ka mat, Ay, wun. Day talaga yan, maray. Umay kami to, Umay kami makipangan iti palityon ni Junjun mo, maray. Juana, apay ang nagwun ka hindi ko na ni kumarim amiling lechon. Agpaliksyon tayo, Amom no manuti presyo ti lechon ita. Basta, adda kwarta. No da kwarta. Apay mo dawat ka kanyang iti pagpatrim na ita buhok mo. Kayat ko asawan. Iyo tanga. Umutang ka manan. Manon nga utang mo ti tartarayam. Makamuditan. Lagado di tabo. Baya pag-utanga. Nay, malas mo tan. Nagsardeng mo tan ti motor. Apa yan nagsardeng nga Perdin Ni, kasanon nga di pa nagpaparlor ko. Mangri ka pa di parlor. Malaman. Nadadal nga rod. Ripirak labi it. Umunaak nga rodon. Uray magmagnakon. Sumaruno kan tulangan. Nagpulot magmagna ka. Sapay naka-make up ka. Ay, mas dawak man ken ka. No apay ngamin nag-make up ka pa lang. Sigurado nga men nga ado dagiti ko kumarek apadak nga agpagradwar ti adda ije parlor. Nasken mo ta makita da ka napintas Agpagradwarak ko naman. Ay na, narunawan da ito yung make-up ko nga agururay di parlor yung. Ay na, pasensya kan sis. Nagado nga min nagiti agpaparlor nga ininang. Ununaan na ko kita man to'y rupak na Ay na, kasi kamot misis. Naglalaukan dita make-up mo dita rupam. Kasla kamot tin al-alya. Kasi kamot talaga. Ala, iribad mo to'y buong ko. Manicure kan, pedicure nakpay. Sige man laangan. Unaan kan. Tibayada. Ay, wan, nilakay ko ti agbayad. Umainton madamdama. Sige, papintasan nakit din. O sige, agtugaw ka nga roden. Hello? Ayan mo ngay, itayak pa yung agururay di parlor. Uy, umayakon.
Tinarimaan ko pa yung amin to'y motor. Umay kan, darasum, kasi kati agbayad. Di mo pala bayadan no manulang mo ti bayad ti patrim. 5,000 nga ron ti bayadak. Anya, nagnginan. Umay kakit din, tapno makitam ti resulta na dahi ti bayadam iti 5,000. Ay, sige, umaya ka. 4,999 ti bayadam. Agasam na ita. Alakit din, agbayad kan. Kita amat ati kina beauty, to'y misis mo. Oh, minanicure ko. Kan, jay buok na pinorpor, nagbalin a shiny and soft. Kadagiti ko kuna, ay na. Nakatangtangkan, kaing-ingron. Pinagbalin ko ako, lawful. Ay, super beauty. Nakasagana na ita nga umuli ija stage nga agpagraduar. O, saan ka di, manang? Ay, katon siyak to lang tikit kitaan dali ti tao ijay. Ala, agbayad ka nga rudon, lakad. Ay na, awanan di igatang ko iti binikan abono. Jay pa nga igatang ko iti lechon. Ay, nagdala ka man. Pangalaak ngayon. Kung na matrim lang, nagandumat gayam tim paaramid mo iti parlor. Nay, ni Junjun ko daytan. Ay, Junjun anak ko. Ada kami dito ilikod ka ni tatang mo. Nanang, tatang, Ala, kita mo to'y langak anak ko. Nakasagana akong amang kadwakan ka inton graduation mo. nanang, At dapat ginatang ko ijay abistidak. Wag-wag ng mayapay. Ay, labak pa'y gayam day dyan niya. Ay, aguray ka man gayam. nanang, apay nagpapintas ka kasta. Ni, apay asaan ako nang agradwar ka? Di mo nangag dyan bagakan ka idi. Nga niya. Denggam di ibaga na bakit tanay makasangsangitan ni Junjon. Ala, danggak nga rod. Junjon, ibaga mo. Dumngag kami kanina nang mau. Nanang, sa anak ang makagraduar ita. Anya, Paidan naklakay. Diyak samot makaangasan. Matayak samot tayo. sana. Junjon, malaki ti karton pangpaypay kanina nang mo. Tarsam. Uwan tatang, Matali mo daw aksan lakay. Saan mo nga itulok Saan mo nga itulok? Tanay, si Binto na ito'y pagtinagam. Nasakit yung itugtog. Mabukulan ka pa kang. Saan ka makaangas lakay? Paidan na pay, pangas. Nabanlug ako namang paypaypay ka. Ayan ni John. daak dito'y nanang. Ulit naman niya, imbagam itay. Sa anak ang makagraduar. Awan tinagan ko ijay listaan dagiti aggraduar. Ay na, itarin ako ni hospital lakay. Mangayab ka ni ambulansya. Apay, Junjon. Kasano ako naman saan ka makagradwar? Kung namin man agradwar ka. Mataki aksan. Matayak sa matan. Tumala ka man, Juana. Denggam ti ipalawag ni Junjon. Sige, Junjon. Magpalawag ka. Sa anak ka no anak ka pasa, kuna ni madam. Anya ti saan mo anay pasa? Math? English? History? Amin na subject. Talaga matayak ko lang kaya. Imbagak mo't indikan ka nana. Ano, tunggal agsauag. Agungat ka. Bukawan nakpay. Oh, nangag mo bakit? Ay na, kunak manumuli ako na stage. San pa'y matlagayam? Ay, kaslakla, natayanan, hindi kastoy anak pasa. Ala, sana balin, Junjon. Agradwar kan tulat Basta agadal ka, ha? Taamom. Ada pagsasaw ako nana. Ti kinaanos kan nasayaat nga abilidad. Ipaay na ti baligi. Ngam ti dakas a diskarte. Ipaay na ti panagbabawi. Oh, tandaan am day tawag. Uwan, tatang. Oh, Junjun, saan ka di graduation mo ita? Sa anak-anak ka pasa. Ay, apay ngay.
Siyak, ada pa'y honor ko. Imbag ka pa'y. Kaya't naasawan, agulit ka? Wanan Nagkapsot ka matan? Ha? Apay nga ugudam day ta bisikletam. Naperde nga ron. Jak amo at arimaanan. Kita akman, non niya ti perdina. Ay, saan? Adadan tupay ama perdi. Sapay nangina da ito'y a bisikleta. Kayak at arimaanan day ta. Nalakalaang. Sige man nga ron. Apay, Sheriel, sa dino tinagbisikleta ay Di talaang nanang. Ay na, binirbirok ka. Ay, practice ti graduation mo. Ay, maladaw kan. Nanang, mabalinan di bike ko. Tinarimaan ni Junjun. Ha? Ay, asino a Junjun? Jengay, anak ni Kumari Mahuana. Nalaing agtarimaan, nanang. Kinita na labasit. Amunan ti problema na. Ay, katno agradwar mo't day jay apadam. Saan ka no nga agradwar? Saan ka no nakapasa? Apay nga katawa kayo nga? Ay na, kantsawak man ni Kumarik Aquana. Kunamlan asinong agsasao. Kundi parlor pay, ang awan mo gayam. Awan mo't gayam imarcha ng anak na nga graduar. Marijuana. Oy, Maray. Si kamot gaya, mare. Ay, wan. Umayak man gumatang iti brand new a pagbadok intong graduation ni Cheryl. Ay, kastaya. Ay, Maray. Damag ko kat saan ka nung nga agradwar ni Junjun mo? Nakadamagamot, mare. Ado, tinakadamaga. Kasanon nga dayta? Nagpariban ka pa yan. Kas kada nagpamanicure kan nagpa-pedicure ka. Ay, sayang mo't ati ginastos mo. Ay na, sanak ka din akantsawan, mare. Tauray kas dyan ni Junjun ko, ado ti skills na. Anyat ko na maray. Naka-English ka man. Kunak, agbaligin to ni Junjun ko, mare. Uray po utom dayta. Siyak. Ay, agpaggraduara kon. So, kita amtoy takong ti sapatos a ginatang ko. Nakangat nga to. Nakangat nga tumatay ti abalayan. Aking balay. Isuda Asino nga isuda? Tsaka aruba mi abimak nang. At dagayam ka aruba yu abimak nang? Wina, ta nakakalida iti balitok. Oh, ay ka, nagswirtida mo tano kasta. Nakakalyanda nga iti balitok, tayo na mamagkalay. Si kangay mo, papanam. Dita Uy, damag kumat ana ibalo di inaudi nga anak mo. Anya ginagan nan aya. Malagip kon. Shirel. Pudno aya? Ay, linuko dalaang. Unata nangag ko iti radyo. Ti panaka-aristar na. Naglakon sa kano iti drugs. Linuko da nga road. Ay, nagsayang mo't day nga anak mo. Sapay nagpintas. Naglaing da, idi agis eskwela da. Apay anasarag na mo't ti illegal nga aramid. Ay, maday adiskartay. Kunakot, ada kayo ta akimbalay iti daytoy ang maipapaaramid. Ni Junjun, timang ipapaaramid. Malagip kon. Nagpaparlor ka pa'y ide. Ngam saan mo't gayam anak ka pa sa di anak mo. Iso asan ang naggraduar. Ay, awan. Nakapoy at talaga ni Junjun ide. Ngam nalaing agtarimaan iti luglugan. Iso nga agtrab-trabaho itan kas supervisor in Manila. Uy, sosyal. Nagswerte ka mo tan? Iti dayta nga anak mo? Ay, kasi ka ngay, naggapwam. Ay, agbalay-balay akong ang agpukpokes. Kan amaw,
Nalabsak ni Kumaring Miling. Kat, naibalod gayam di anak na babae. Ni Cheryl. Ay, uwan nga rod. Adda kami idi may dati nilaw di tabalay da. Jakman amo, no apay akastamot ton tinagbanagan na. Ay, oo na yan. Kastala tibiyag ako nada. Amin nga aramid, adalat ta supapak na. Tay ko nada nga rodan. Ti anos, kan nasaya at nga abilidad, ipaay na ti balegay. Kasta tinapasamak iji anak mo, isaw ang nagbalegay. Ngam ti madi adiskarte, ipaay na ti panagbabaway, akas itinapasamak iji anak ni Kumaring Mileng. Kat sapay ko maata agbalbaliwan, tapno sumaya at tumutan ti panagbiagda. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Apay adatungtungan nyo kan ni Kumarim at tumasa arumar kaya. Adaya? Adamot di tarwar, urayan na ka. Nakasukat mo. Aguray ka man talagipag. Kumari Jose! Awan, malagip kon. Awan, Maray, umaya kon. Nay, sa dino ayamanan ti papanan nyo. Di mo kuna na mapan kayo manin makichismis. Agbirbiro kayo lang iti kaapayo. Ne, saan ka pa'y mata nakasukat? Nalipatak nga adagayang papanantay ta. Nalipata mao na mapantago kay ukay. Ay na, bumakit at talagang tao. Ang kangarod agsukatan at mapantan. Ang mga lumaibusan ta. Hawan, urayan nak nga rudbi eh. Kunak man no kunam amapanta ijelending. At daayamat nagtungtungan ta akasta. Nagkarumati ka naman naglilipat mo, Rosing? Saan ko ang nalipatan? Aginda damagaklaan. Kay, kasanungan dyan nagsaritaan ta, arugyan ta ang negosyo. Ay, uwan, lakay. Rogyan ta, day ta ang negosyo. Ang mapan kami pa'y agukay-ukay kan ni Kumarik at Tomasa. Nalakakanukat tila ko da ijay kaluklukat nga ukay-ukay ijay junction. Agawid ka mula adagos ha. Tadya ipapantay dyan lending. Lending. Negosyo. Wan, i-memorize ko. Tapno jak malipatan. Sige. Rumarak. Inalam di tulbag. Awan. Ayan di tulbag gayam. Kita manday ta. Ay, sa dinong aminan tinangisab itak. Lagi pum saan ka mabali na pumanaw na awan di tulbag? Ay, una yan. Nagkarumatan tiki naman naglilipat ko. Damagan pa lang. Sign of aging daytan. Pag nauntan aging gadita paradaan mare. Tawa mo lumabas sa tricycle. Sapay nagpudot. Ada payong mo dita. Nalipatak mo dya payong ko dya balay may. Manayunan man ang tipikas ko. Ay, sagmamano tiplete itaaya. Ngiminan Ay, aguray ka. Apay asimar ng kamag na. Ay, nalipatak mat ang tipitakak ija balay may. Ay na, aldawan mare. Ay, mabit lang, Mari, Innaksublian. Ay, darasam ta na nagpudot. Tain kayo, tita. Tinapa. Tuyo. Aglaklako kan iti daeng kas kada tuyo ita. Wan, gumatang kan? Kano agpukpukis ka ija parlor. Ita, agisursur kan? Sideline ko Sayang ma, day ta kinapintas mau. Ay, narigat ibiyag ita. Narigat ag pili-pili. Oh, gumatang kamatan. Litson ti ginatang ko asidahin may. Agsidsida kami ayamot iti daeng. Kas kada tintina pa dita. Ay, sorry naman. Rich kid pala kayo. Oh, sige nga Roda. Panawan ka pa, tagisursurak. Daing! Tinapa! Tuyo! Ay,
Urayak lang na bannog, ang nagsublay. Kat, adan di pitakam. Ay, wen maray. Nakaparabaw gayam ijay lamisan, may. Ay, limabas mat ni Julie. Amom, agisursur-sur matan iti daing. Piman mate. Asino a Julie? Diyan nga agpukpukis. No siyak. Mabainak man lang agisursur. Oray awan. Hey, uray siyak mata. Mabaina man lang. Anya langin nga iti makuna dagiti tattaaw no agisursur-surak dita. Wen daing pay mati sursur na. Ay, nakababain. Katintang arudan na. Katwan na. Nay, ada lumabas at tricycle. Para umaw. Ay, uwan. Para! Para! Ay na, makapagukay-ukay tamulaangan. Intang arud agluganan. Ay, maray. At dagayang malagip ko. Anyaman daytan. Ay, jak samot na ilak jay daw, may. Anya? Kan, nalipatak jay tulbak ija balay, may. Ay no, apunay mat dayta akin naman ang lilipat mon. Ay, saan kami pa yung aglugan? Para kayo, saan kayo magkaya maglugan? Pasensya ka na, kabsat. Maray, agsubli akmanan, Anya ngay nga raw, narigat mat no sarkanda dya balay, may. Ay, mabalin ka day, nga agsubli akmanan. Ay, makaung-ung takon maray. Iso asaan ako na makaisam. Aldawan, katagluto akpay. Mabitak laang. Last day to yan ang panagsublay. Ingkang arudan, darasam. Ayan na nga, di inukay-ukay mo. Saan kami pa'y anakapan? Nagsubliak Tanalipatak nga inlak to'y ridaw. Nasaya at saan kayo na matuloy. Tani, isupay agastos. Matuloy kami. Nagkunakan ka saan? Ala, saan mo nga ilak? Tani, adak mo tayo. Sige lakay. Sekanto nga rodan ti agluto Maray, awan nalipat akon. Iso nga ituloy tanti mapan agukay-ukay. Sigurado ka. Panunutan pa'y. Ang mga nod na lipatam. Awanan. Intan. Partakan tangarog timag na. Ang mga numaibusan ta. Una, gumatangak man iti ipasikat ko ijay PTA meeting inton Lunes. Madlaw da pa'y aya nga ukay-ukay no ibagak 5,000 ti bayad ti ibadok. Katwan, kastamat lang ter aramida. Pasikatan ta dagiti kaarubata nga awan makukwartada. Tomasa! Nagkita tamot laangan. Nakita na kong. Agbayad ka! Nabayagan dya utang mo. Ay, di naksingir-singiran. Apay kit na saan? Nabaybayag nga ilamlam mga anak. Ay, di nakasasit gan. Nen. Uray bakbakatan ka. Sa anak nga agduado amang pungot-pungot kan ka. Kasi ka pa'y anak ka utang tinaturad. Saan ka nga umas asidag ka? Ay, sus! Agpinungot kayong samutan. Ay, talaga nga ipungot-pungot ko day tabakan. Ay! Hustaon! Saan kayo naagapa? Saan aday to'y timaudya pa nagkita ta? Tandaan am day ta! Idarum ka tagkita ta dya kurte! Tandaan am day ta! Sige Ay, babay! wan! Urayak ti darum mo. Apay ko na mabutel nga kamay darom. Agdarom ka lang nga. Ay, huston maray! Huston! Tahay blood mo! Ay, madingarod tirik na akon. Apay, pudno ayang nga adda utang mo kenkwana. Ay, Jay pudno, maray. adda. Nabayagan day jay. Saan mo anabayadan? Singir. Iso ti pakarurudak. Ay, bayadam ngamin Ay sus, makatudtudon samay. Ituloy ta kadipay, ti mapan agukay-ukay. Awan mo nga rod payong ta. Ipostpuntan Intun maminsan to na mapanta. Anya ti makunam? Wunan Malas day to'y nga aldaw, mare. Malas talaga. Apay anak ko namut amalas. Dayjay abakat. Ilamlam mangak.
Nagsabat kami pa dito'y dalan. Ay, una yan. Nay, dito kayo matnganda ditoy. Kaapay! Anyat bibiyang mo! Ay, awan matkit di ah. Ay, day naman biyag mo, ti pakibiyangam! Nay. Apay nga gungot ka. Apay, kayat mo tigubat. Ay, katuwa na! Day talaga yaw! Ay, sos! Agbugat sa na talaga. Ay, Mare Roseng, saan mo tutupan day ta, babae? Napigsa day ta. Maabak ka. Ay! Awan ka butang ko! Ay, na. Ganun ka ba ulan lang nga awitan, jay sa nga batsala ako na adaing. Awan ka butang ko! O sige, Ay, pinulot na talaga. Ay, Huston! Nasaya at tasimmangpat kan, Tomasa. Handa mang birbiro kan ka, bakay. Nakautangam ka naw. Nagkapo dito'y balay? Nagsarita kamay. Nagdakal matgayam ti utang mo nga itartarayam. Ay, kita manladay jay abakit. Ibagbaga na pa'y gaya man nga itartarayak jo utang ko. Na, anyaya nga men, tipod naw. Kwa? Adaya utang mo kan kwa na. Adda? Hapayasaan mo binaybayadan. Ay, kababain day tangay naramid mo. Kwa nga men. Tanya ti rason mo. Dayto tilaglagi pa. Numanay nayunan ti dad. Rumbeng agnaknakam ka nga adaan dignidad. Anya tinapasamak bakit? Kuso-kuso matlaw na day tabuok mo. Nakaramutan pa tirupam. Ay na, nagpinungot kami kan ni July. Nakiapa ka manen. Ay unay kan. Kanayon mo't ti pan nakiapam. Nakaungetak gayam. Di ka lang nagpaspasensyan. Uray bugbog kawan dakon. Pasensya ak pailaang. Apay, di mo ayaam mo. Di pagsasaw ako na. Numanay nayunan ti edad. Rumbang agnaknakam ka nga adaan dignidad. Para kanyak dayta. O sino pa'y kuma? Nagadon ti kinaapam. Apay, di ka mabain. No bumakbakit ka, umad-adumat ko matigayim mo amang isakit ken ka. Apay, kalaban mo mati umad-ado. Ape maray, di mo kunaan nga daman ng tungtungan taan nalipatak. Awan talaga ti malagip ka. Agpakadwa ko makin ka. No adda oras mo. Sa dino ay ti papananta. Kani bakit losing? Mapan ko kasarita. Taidarumnak ka no, gapoy dya utang ko. Kan gapoy iti panangapak kan kwa na. Ay, mabalin na kaduan nakmare. Wen apay kit din asaan. Hangam, maray, adda nga ta ni July. Amangan numalabsan ta. Kat ipungot-pungot na kaun gapo iti pungtot na. Ay, wanan niya. Nagpinungot kayo gayam. Sapay kabagyan na amin dagiti taga-purok tres. Pagtitinulungan da kan ay jay. Kasano nga taday tuyan? Ay, nagrigat anya no adda kabuteng mo. Saan ka basta-basta makarwar? Mabuti ngak paikit din amapan makitsinda. Una, tagtrabaho ni Julie ija parlor ija ilay. Ang tangay mapanak makisarita ka ni Nana Luseng. Anya nga tanong kastamot ng ti aramidom ka ni Julie. Siyak! Makisarita kan kwa na? Ay, jak la maaramid day ta, maray. Ay, uraan niya pa iti mapaspasamak. Syakit din ti agpakumbaba. Ay, naglaingan ngay. Adun ti maliplipatan tamare. Nataengan tan. Jay ko nangarod nila kay ko. Numanay na yunan ti edad. Rumbang nga agnakam ka nga addaan dignidad. Sabagay mo't di amaray. Ay, aklunan taman kan saan. Talaga abumakbaketan. Ay, kastala ti biyag mare. Saan amalapdan dayta? Sige! Aglalaban tayo! Nakasagaan na ka makigubat! Sige, umasidag ka Roseng, tapursingak amin dagtangipan mo! Ha? Ay, kwa.
Sa anak nga imay, tapno makigubat, wano makiapa. Anya nga rod? Imayak, tapno makikapya. Pakawanan na ko, no anyaman tinaisawang ko, anak kasair ken ka. Tantanangag ton ti agsasao. Amo matan, matured tayo matan. Kasta aya. Wan. Ay. Makasangit ak man iti dayta kino namrusing. Batch. Agkabatch kayo gayam? Iwan, agkabatch kami. Jakmat kat nakatortorog iti mano arabe Gapo iti da iti asusik ta. Batch. Umay ka nga rudan at agbeso-beso tanta. Princeton. Day talaang magtururayag tumasa. Ti umay ka makisarita. Pasensya ka, nana. Amo ka nabayagan di utang ko ken ka. Umay kunto bayadan, intun umay abulan. No problem. Ay, di nakarud idaruman, Mapanak ko man kat. Kitaam na'y nakarubata ko. Ang itataimay ka. Apay mapanak pa'y laang ngay. Nagsarita tamutan. Di agkapya tamutan. Tumasa. Kastala ti biag. Maikatlo nga paset. Mauricio, awan bagas. Pagsakit man ti ulo ko nagpanunot ako nak. Makamuka mo tin Apay masapol pa'y ayang ay bagam kanyak. Kat pangalaak ko ma. Awan mat itid mo a kwarta tadi ka mat agtrabaho. Tikag pagtrabaho nak. Unay ka na ya. Pangala ko may tidano mapagsibog ko kadag itinatang. Alaman. No kasta, agbisinan ti pamilyam. Di mo la amumutan ti dumiskarte ako nak. Anda ka di damanang munansi di ta farm da? Ammom amang isursuro da kanila kay na. Ay, mapanak man nga rod biit di ta farm da. Tanya ti mapan mo aramiden ijay. Inak mangkita iti mabalin tayo akanan Nagkapoy ka na ya. Isagana mo di paglamawan ti manok. Mauricio, adamanan si Daon yun. Wala na. Imbagla digwan. Nang tiliwam iti day tay gamungay amano. Dita, nana. Nakabulos amanok mi na gito. Ay, nagadayon nga iti nakikaarubaan da. Wali nga ron, nana. O sige, panawan kayo, tani. Aldaway. Sige, agudong akmo. Agudong. Mapankit di mangkita iti kachismis na ata iso. Napan ka manin ng tiliw iti manok damanang kunansi? Man ano ko nagadumat ti manok da. Ay na, maamuan tulakit din ni manang day tangar aramidam. Saan? Apay ko maamaamuan na. Malaksid ibagam ken ko na. Pabantayan da kadata day ta a farm da, taas idag dito'y balay. Bambantayan ta mo. Nga oray awan tangdan ta. Angam kanayo na matan ti mapanmang tiliw iti manok da. Ada bagas. Kunakmat kan ka nga awan. Ti aramidam. Partye mo na ta manok. Tahos tonto no isangpet ko ti bagas. Pangalamanan iti bagas. Dita Di mo ko naan nga ulyam jay tawa iti kalkalapaw damanang. Sinirip ko. Ket adu ti leben da abagas. Kisayan talang mat iti kagudwa kaban. Manong Mauricio, adamat bakbaklayam akagudwak kaban abagas. Ay, wala din. Napanak man gimatang dita. Naggatangam nga Kano'y jay pa'y ilit ayan ti paggatangan iti bagas. At na pagkatangan dita abanda, ading. Manungay day ta. Manoy tayo. Ay, limagasot. Naglakan? Ay, ibagaman no sa dino tinanggatangam, tayo na maggumatang. Ay, panawan kan ading. Tay, nagdagsan na ito, awitag abagas. Ay, nabsuga ka. Makaturturog ako no kastya, nabsuga ka.
Ingka pa'y mat sumakdo iti paginaw ko sakbay ka nga agilad. Si kamatan na. Kalkalpasan ang ti tao. Agibaon ka adagaos. Siyak tinagluto. Dinak pa'y pulos tinulungan. Nga oray nagdut-dut laang kumay ti manok. Katsak mati nagdiskitar iti makan. Nagdiskitar ka? Napanmula ang matinala dito farm damanang ko. Apay ti ko nam nalakat agbagkat iti bagas. Kung agiyawid iti manok. Ala, talaga kayat ko ti maturong. Ingka pa'y sumakdo ko na. Pumanaw ka man iti abay ko. Kakiti aginawan. Makisakdo akman nana dito'y gripo yo. Wala. Sige lang. Libre pa lang ita. Gamito no may alawas. Agsingir kami. Agsingir kayo, nana? Wala. Tanagado kayo mat asumaksakdo dito gripo may. Agasem ngay. Uray kayo la sa nga pulo. Manuntungay ti bayadan mi, nana? Sa nga pulo a pisos ti may sa timba. Ay sus, nagnginamutan? Ay kabaulan nyo dayta. Tado mat ti kwartayo. Tagimatang kayo iti bagasyaw. Nakitakat nila kay mo idigimatang iti bagas. Ha? Nala, agsakdukan. Ipapasyaw. Talibre pa ilaang ita. Agriing ka, Mauricio. Mauricio! Agriing ka, kunak! Apay agsipat ka ngay. Agaramid ka na iti gripo tayo. Agpabayad ka nun dananatinay no sumakdo tayo iti gripo da. Unay mo't daytan. Nagngina ti singir da. Agasam nga deta sa nga pulo a pisos ti may sa timba. Ano la amin naman nga ibagbaga na niya bakit? Idi pa ilang amin nga ibagbagak nga agaramid ka iti gripo tayo. Kaskarina ayat agaramid iti gripo. Amin mo't abanagkan ka, narigat nga aramidin. Ay, saan man nga kasta-kasta na niya bakit tinay? Narigat no siyak ti makaungat. Tanya ti aramidam. Diyak pala agsasao ita bakit? Makitam tulatan no makaungat ah. Lakay, manon alawas asa ang tabing misita ijay farm? Ket bisita pa'y mat ita ijay eskwelaan. Kumusta nga tan jay farm? Pagdanagam, katadda mo ti binilin tang agbantay. Adda ni ading mo amay, kan nila kay na. Ewan ang... Saan ka madanagan? Tamamati ak abantayan daan alaing jay farm. Wan matkit di Numalpas ta sports activity. Numalpas ti sports activity di eskwelaan. Mapantan tumanan bisitaan jay farm ta. Ay, agsakdukan, Mauricio. Uwan ko mana na. Agasem dayta. Talo agalon ti punwam. Una na, tainuman may. Bali 30 ti bayadam. Ha? Agsingir kayon? Awan kat katartarimaan mi dayta gripo. Naperdi nga main. Kat nagastos mo ti agpatarimaan. Awan mo't pagbayad ko na na. Sige. Uray si kalangarudan ti umay mang tarimaan no maperdin tumanan. Tangdanan dak ah. Anya! Naskan ka di pa kat makisaksakdo kayo ma. Ay, saan ako na makisakto? Ah, Nagadunita mabalin ko pagsakdo na libre. Pabayadan yung matlaminan. Nagsardungan terapis na. Apay aya? Anda pa panak. Rabi, rumor ka? Marorodak iti dadya bakit tinay. Sungay kakman iti pagnakman na. Anya ti kayat mo asawan? Maturog kayo kit din karang iti ubing. Agawid ak tulatan. Asino mat nga talay ito bigat nga tuk-tuk-tuk. Mabiit lang! Oh, nanatinay, si kamat gayam. ay naperde jay gripo may. Ne, apay nga dito iti umayo pangibagaan. Umay ko damagan na
No asino tinang pirday? Nilakay mo. Ayan na. Nakaturog pa'y. Nagsapa kayo mat nga umay. Diyo ko naan, anila kay ko tinang perde. Ta saan na maaramid dayta. Nariga, tagpapabasol nga awan pamanagnak na. Ay, jakmat kat pabasulan nilakay mo. Kat, apay nga imay kayo dito'y balay abigbigat. Umay ko damagan No adda oras na. Umay na kumatarimaanan. Total, may sa kayo mat ngagsaksak daw. Ada trabaho nila kay ko ita. Adda trabaho naan. Kan may sa, aadaw ti aramidan na. Ay, sino nga'y nga tantimang tarimaan ni Tigripo, may? Ayan na ngayon na natin ay. Nagawidan na. Agpunto ka man kanyak, Mauricio. Napirdi ka no gripo da. Sika ka de tinang pirde. Saan ka na tagari? Sika tinang pirde. Matangsid gayam. Nagimot. Bayam. Tauray sudagat awan pagsaktuan da. Agpapada tayo nga awan danom na. No kasta. Isuti na panam idirabi isu arimuar ka. Sigurado ang makiktot ni ading ko nung makita data. Apay nga min adi mo imbaga ang mapantabisitaan jay farm. Kaya't ko nga rod asorpresaan ida. Kaya't mulat ti mang kikiktot. Anya ti panag ko na. Itagta ka din jay tang dandaan at bantay jay farm. Ay katun kaskari na ayamat ti agbantay iti farm. Manungay mo ti itagta. Ay kat, jay kalkalaingan na Ala nga ro, parta ka mo ti ag-drive. Unaan tapay ijay farm. Kapasan na, mapantay jay balay daading mo. Ay tamangala ta iti manok apag sasangwan tayo. Naglulok magsigurong dagiti manok ijay farm man niya. Sigurado dahi talakay. Mayat apag sasangwan tayo inton pangal daw. Bakit? Awan mo dagiti tarakan na manok dito'y farm. Huwag nga rod, napanandan nga'y. Kinitam ka di unag. Dagiti pinanawan ta abagas. Awan lakay. Puro maragmag tinagbate. Apay nga ekasta. Ala, mapantatadamagan ta ka ni ading ko, no apay. Saan na kumaakagura iti daytoy nga ibagakan ka bakit? Ngampanag kunak, saan ang mapagtalkan dagiti nagbantay dito'y farm? Huwag nga rod lakay. Naibusnit amin at arakanan. Nadismaya akpay. Kababain pa'y kan ka. Tasyak tinangisingasing nga italagta kadakwada daytoy farm. Bakit? Nakaluto ka ka din. Tarasamat ang tanim abisina kaun. Ang angarag pa daytoy manok nga inyawid mo. Nay, adadim tengalugan ita sangot ti balay. Damanang ko nansi. Ay, saus! Apay akilat ngay mayda. Anya ti aramidan tan. Sigurado nga agdamag dagita. Apay adi dalayng bagbagan nga umayda. Awan mo't ang tinagbati at arakan ijay farm nga intalak mi kada kayo. Ay, kwa ngamin manang. Uray dagiti gamit mi ijay unag. Awanan. Inot abinun bunagyaw. Nay, daiti matyaman lukong ko ijay. Daiti pinggan. Kukwak pa'y dagita. Inalayo mo't aminan. Ay, binulod mi laang manang. Saan kayong mo't gayam ang mapagtalkan? Amom, di pagsasao ako nana. Nuluk-luk kwam ti padam a tao. Naikay ka ti panagprogreso. Pakawanan na kami manang. Itak lang amarik na tinakaro abain. Gimurang damanang kan bayaw kadata. Sikan tumat ngamin. Basol mo daytoy. Sukatan nagiti nalalata. Di nakiramraman. Tas si kalaang matinapan nangal ala kadagita. Manok kas kadabagas. Ininot mo abinun bunag. Kaano nga taaya nga progreso tamot bakit?
Tay ko na ni manang ko. Lulukluk kum ti padam a tao. Naikay kan ka ti pa nagprogreso. Ura ni nanatinay. Pirmi ti panang kusilap na kanya kita'y nagsinabat kami. Mabainak pa'y at tumalyaw kan kuana. Kastala ti biyag lakay. No nagaramid ka iti dakas iti padam a tao, puro malas ti maganab mo. Agbalbaliw tan bakit? Baliwan tan ti kastong style ta. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakan ka. Ngam di nakpatpat dyan. Paypay suntay tan bakit? Kastala tibiag. Maikapat nga paset. Apay, sa dinumot ti papanam. Di ta computer shop Amumad nga da seminar mi online. Ni, kunak manutulungan na kaaglaba ta Sabado ita. Kasano nga ron dyan seminar may. Ala, ingka man laangan. Ada mo tayo anak mo tumulong kan ka. Kunak ngamin kan ka ngagpakonek tayo iti internet. Ngam nagadong nga arteg. Carl! Eva! Ayan nyo! Tulungan dak nga aglaba! Aglaba kayong agkabsa, taglinisa. Apanak ije balay ti classmate ko, mami. Anya man ti aramidam ijay? At the research me. Ipasamin tun Lunes. Uray syakmat, mami. Agkikita kami kadagiti classmates ko. Taadalipasan ming assignment mi. Ay. Madiday tangar aramidan yon nga agkabsat. Likliklikan yon samot tan dagiti trabaho diti balay. Nagado ti lalabaan. Kan nagrugate day ti balay. No adda ko mangamin internet tayo dito'y balay. Uray saan kami nga umandayo. Wen nga rod nalakalang mati agpa-connect iti internet. Panunutat pay. Agasam nga iti binulan abayadan. Ala, mapanakon. Awawagan da kun dagiti classmates ko. Ay, mapanak matan, tani, aldawan, mami. Nga, ay, agmay saak man anditi balay. Ay, jakon amu ti unaag. Aglaba, wano aglinis. Nagadukat dahi talablaba amon. Ay, amare. Nagadu kami mat ngamin nga agsukat mare. Ne, adan samot papanam. Nakasukat ka mo. Mapanak man agbayad iti internet me. Dayta ka tijak kayat nga agpakunek iti internet. Agbayad ka binulan. May mayat nga adabukod nga internet, mare. Kitaam kanyak. Saanan nga umad-adayo dagiti anak ko. Dito'y dalaangan balay. Sa bagay, isumot dayta ti pampanunutak mare. Ala, panawan kan, mare, tani. Lumabas ang jejep apagluganak. Madamdama akmet nga glaba. Awan samot ti tao. Napanandang ata. Ribeng! Ribeng! Adak di kay kusina, nanang. Kudak no awan tao. Kanay, saan anak kalak da iti ridaw yaw? Ay, madamaak naglutluto. Aldawon, nagadong amin ti inaramid ko itay. Nanang, apa na insarak mo dayta tsinelas mo? Di mo aya makita kalinlinis ko laang. Ay, aya. Kita ang manday ta nagbadda kam ni. Kapit-pita kon. Ayan nanjay map. Nay, nagdelikado ka lakit din, aya. Ay nananang, nabambanuga ka naglinlinis. Awan mo't nga rod tumulong kanyak. Nagado ka balay mo. Si kalaang tagmay-may sang agtrab-trabaho. Napandami na ki-internet. Ala, ingkay ibati ijerwar day ta tsinelas yaw. Ay, jak kayat. Itangal to pa iti asaw. Ay, jak tumanin mabirukan. Ay napo, permiti banog ko nanang. Ay, katanusam Dadakkelan dagiti anak ko. Sandak mo ta matulungan na pulos. Ay, kasta talaga. Tas ika nga rudtiin na iti pagtaangan. Ano sa mga anak ko? Kasta talaga ti biag. Nagtigsamat ti urok na iti ataon.
Uret na nakarain. Rebeng, magring ka. Rebeng! Uy! Apay, dumanog ka nga eh. Dinanog ka ayamat. Ginungun ka lang, tanagpigsa ti urok mo. Si Kanto pa'y tinagpiksa ti urok na. Tagpapasol pa. Siyak ti saan ang makaturog iti urok mo. Kasla ka lang maparparti a baboy. Sika ngay, kaslatrak asamang sangat iti bantay. Disturbo kay ti panaturog. Maminsan pa'y adanugan nak makitam. Koreksyon, ginungun ka lang. Agdala ka, tay tuloy ko ti maturog. Agora ka, sakti mo na ang maturog. Tapno saan ka madisturbo iti napigsang orok mo. Ne, saan kayo pa'y anak kadigos? Saan pa, Mami? Asino ti adda ditaban nyo? Ni Daddy. Lakay! Darasam di tata ni agdigos na giti agkabsat! Nalpasakon. Asino ti umuna ka na kayo? Siya kun tani, masapsapat ti klase. Ala, sumaruno kanton, Carl. Ngun, Mami. Umay kakit din tamamigatan. Nakaluto akon. The best na talaga ni Mami, ha? On time mat amangan, dagiti kabalay na. Di ka ti pagbilibak na ni Mami, Carl. Malay ngagluto. Kanayon ang naimas ti sidaan tayo. Sandak man abulbulaan. Ha? Kanayon pa yan nalinis diti balay. Planchado pa'y dagiti uniforms mi. Ngam no adda oras yo, tulungan dakmat Siyak lat pan trabaho dito'y balay. Carl, nalpasa ko na nagdigos. Sumarunukan. Wen, umaya kon. Ibusik lang daytoy kanak. Daddy, kasarita mo't ani Mami. Ngagpakunik iti internet dito'y balay. Ibagbagak nga rod kang kuwana. Kasapulan mi no ag-research kami. Bayam, ta kumbinsir ti inayaw. At damot na lakang internet ita. Adamot pagbayad ni Mami yo. Kasla ita. Kalpasan ti klasik. At damanan aramidan mi a research kadagiti classmates ko. Anya ti kahit asawa na ita. Marabianak nga gawid. Nay, kita ma. Ta saan ka unay ang marabyan? No kumangamin at da internet dito'y balay. Anya ti orasan. Awan pa'y ni Carl. Kuna naman ta marabyan, ta daramidin da. Ada ka no research da. Isungar di bagbagakin ka nga agpakunik tayo ng internet. Wanan. Agpakunik ka ninton bigat. Adamot kwartakin ka. Sige, tamasapa ak amapan inton bigat. Siyakmat ita ti aglaba, mare. Papanam. Mapanak man di ta ili. Agpakunik kami kanun iti internet. Nakapanunot ka matlangan. Ay, awan takasapulan mo dagiti kabalay ko. Kitsi ka ngay. Mahilig ak ayamot iti kakasta. Apay, awan social media account mo ay Ay, awan hilig ko iti kakasta, mare. Ay katnoad danton internet yaw. Agchat tantaw. Ay na, aglaba aklaangan, mare. Wano aglinis. Nagado di tang aramidak. Ay di mo ko na unday ta. Nagmayat to pa'y nakachat na. Ay na, jak kayat asayangan ti oras ko, mare. Napatag ti oras kan panawon ko. Nasaya ta nagawit kan, ading. Aday pakitakkan ka. Anya day ta. Basta umay ka. Di nagguyodan Jaran! Ha? Addan internet tayo? Addan Saan tan nga umadayo nga ag-internet? Yes! Saan na masapul ang mapanak iti balay ti classmates ko? Wana. Dito'y tan nga aramidan dagiti assignments ta. Addan internet tayo. Iso nga awanan ti rason nga umadayo kayo pa'y nga mapan ag-research. Saan na, Mami? Matulungan dakmat siguro dito'y nga aglaba. Ay katwan Mami. Talaga ang matulungan dakan. Ay, itay ka pa'y nga ag-cellphone dita. Diyak makaturog, naglawag dita cellphone mo. Nay, tapay ako bindag ka, nay. Ay, dati oras na yan. Kitaan man, oh. Nay,
Pumarbangon naman nga man. Iso nga rod nga idepo mo day ta cellphone mo. Diyak pa nga rod makaturog. Kasano? Cellphone kamot a cellphone. Maturog kalatta ka di. Ay, rumarak man lang nga. Ijaya kong sala sa maturog. Inkan, unget ka lang nga unget. Maray, gataga mo to'y cellphone ko. Ni, apay nga ila ko, maray. Jak ba't us-usaran, tainted nila kay ko dyan na cellphone na. Sapay, jack amo tag cellphone. Nalakalaang ba't asurwam? Sayang ba't katadan internet yo? Mano aya dayta? Ayan ni mami ya. Adda ijay likod, Daddy. Ayan tara aramido na ijay. Saan pa yan nakalutaw? Agsil-silpon, Mike. Nangalanay ti cellphone na. Amo na tag cellphone? Insuro siguro, jay kumari na. Tainla ko na nga rod ka ni Mami, jay cellphone na. Nalaka lang mat ama kasursuro ni Mami. Amo na paikit di aminan, Ay, siyak ba't ti mga bak iti dayti nga ay ayam. Kaya't kunti maturog. Ay, maturog ka lata Di nakman pakibyangan. Games kala games. Rabrabiin. Di nakpakibyangan ko nakmanan. Tasan ka mo tapakibibyangan. Makadlawa ko na. Naitan sa lang mat cellphone mo tigi igamam. Saan mo na masangot aglutaw? Nakayumutan siyak la aminan. Kita man nang iti lalabaam iti sulay. Naurnong dan. Yes! Nangabak akon! Nangabak akon lakay! Kasanuak pa yun makaturog no kastoy. Anyamat da ito inluto ni Mami apamigatan. Naksat mat, Daddy. Pati da ito'y na po'y. Naknaksat. Wan nga raon. Idirabi, na-overcook dyan luto na asidaan. Sa anak po pa'y anangan. Ala, anusan yun ay tanaksit at pamigatan. Tani, mapana ko nagdigos. Syakmat ti sumarunong nga agusar itiban nyo Daddy. May santumot kami ti banyo tayo. Bebeng, amok nga ka di taunag ti banyaw. Nalpas kan? Sanpay! Nagbayag kamutan. Sa anak pa yan nakadigos. Kato ka ununog kulaang. Darasam mata na aldawan. Aguray ka ka di. Uri nga min di taunag ti banyo, ag cellphone ka pa'y. Darasam! Nay, adda ka mo dito'y balayaw. Tuktok ka tuktok, di mo pa'y ilokatiri daw. Ay, kat umunog kayo latangaminan Cellphone magamit, day takasagsangaw. Ada ka chat ko dito'y GC may nanang. Isoasan kayo adisturbo. Nasumok mo mutan ti agsilpaw. Day talagway-way pa'y ti amuyaw. Nay, laglagi pom daytoy Saan adakas ti agway-pay, basta saan aliplipatan ti responsibilidad iti balay. Gets mo? Ni nanang mo. Ay kapod nomot kita man dati balayaw. Nakawarwara mo ten. Nagado tinakabi, tinabadbadaw. Naragsak ka, iti kastoy abalayaw. Ni nanang, agsermon manan. Ay da, isardag mo day ta pa nagsilpon mo, taas ikaswam day ta bagay. Di kan sapay nagsagsagay sayon. Di mo pa'y masangod ti agdiramaos. Kita man day ta rupam, nakasilsilang. At dapay nga rod ka chat ko, nanang. Isardang mo daytan. Nagado tinaskan nga aramidam diti balayaw. Isublame ti sigod akababalin mo. Amay sa nga ina a responsable. Welcome back, everyone. Today we are reacting to another lively, funny, and very relatable episode from La T. The title is T Barangay Fiesta, which means the barangay fiesta that became chaotic because of a small piece of news. And this title already sounds like a perfect setup for a comedy drama. A barangay fiesta is supposed to be joyful. It is a time for food, music, visitors, games, decorations, laughter, and community celebration. People prepare food, clean their homes, invite relatives, decorate the streets, organize programs, and look forward to a happy day. But in this episode, one small piece of news suddenly creates confusion and turns the celebration into chaos.
That is a very strong Lati concept. A fiesta is already full of people and energy. Everyone is busy. Everyone has something to do. Some are cooking, some are arranging chairs, some are preparing sound systems, some are joining contests, and some are simply walking around looking for food. In that kind of environment, even a small rumor can spread quickly. The story probably begins with a small message or announcement. Maybe someone says the fiesta program has changed. Maybe someone says the guest of honor is not coming. Maybe someone says the lechon is missing. Maybe someone says the prize money for the contest has been reduced, or maybe someone misunderstands a simple instruction and passes it to another person. Whatever the small news is, it becomes bigger as it travels. That is where the comedy begins. One person hears the news, they tell another person, that person adds one detail, the next person changes the meaning. After a few minutes, the whole barangay believes a different version. This is very realistic. In a small community, news can move faster than a motorcycle, and when people are excited or nervous, they sometimes believe things without checking first. This episode is funny because fiestas are emotional events. People care about them, they prepare for days or even weeks. So when a small piece of news threatens the celebration, people react strongly. Someone panics, someone gets angry, someone blames the organizer, someone runs to the barangay hall, someone starts shouting near the stage, someone says, "I told you this would happen." And of course, some people simply watch and laugh. The barangay fiesta setting gives the episode so much color. You can imagine the decorations, the food tables, the sound system, the plastic chairs, the basketball court, the stage, the cooking area, and people wearing nice clothes. Everything is supposed to look festive. But behind the celebration, confusion is spreading. That contrast makes the comedy even better. One of the funniest possible characters in this episode is the person who spreads the news without confirming it. This person may not have bad intentions. Maybe they just heard something and wanted to be helpful. But because they did not understand the message correctly, they accidentally caused trouble. They say, "I only repeated what I heard." But that is exactly the problem. In barangay life, repeating something without checking can create chaos. Another funny character is the fiesta organizer. This person is probably stressed from the beginning. They have to manage the program, the food, the chairs, the performers, the visitors, the sound system, and the schedule. Then suddenly, because of one rumor, people start asking questions from every direction. The organizer tries to explain, but nobody listens because everyone already has their own version of the news. This is very funny, but also very true. During events, people often panic before they understand the full situation. A small change becomes a big issue. A simple delay becomes a scandal. A missing item becomes a mystery. A misunderstood announcement becomes a barangay-wide drama. The episode can also include many classic fiesta comedy moments. Maybe the person in charge of the microphone announces the wrong thing. Maybe the dancers are ready but the music is missing. Maybe someone thinks the food is already being served and people rush to the tables too early. Maybe the judges for a contest are confused because the schedule changed. Maybe the barangay captain is trying to smile in front of visitors while secretly panicking. That kind of scene is perfect for Lati. It shows the beautiful chaos of community life. People are not perfect. Events are not always smooth. But even when things go wrong, there is humor, warmth, and a lesson. Behind all the laughter, the main message is about communication. A small piece of news can cause big trouble when people pass it without verifying. The episode reminds viewers to check the truth before reacting. It also reminds people that not every rumor deserves to be spread. Sometimes the responsible thing to do is to ask first, listen carefully, and avoid adding extra details. This lesson is very important because gossip and misinformation can damage relationships. In the episode, the small news may create blame between neighbors, tension among organizers, or embarrassment during the fiesta. But if someone had calmly checked the facts, the problem could have been avoided. The story can also teach patience. During community events, problems are normal. Something may be delayed, something may be missing. Someone may forget a task, but instead of blaming everyone immediately, people should help each other. A fiesta is successful not because everything is perfect, but because people work together. That is a beautiful message for a barangay comedy drama. The fiesta is not only about food and entertainment, it is about unity. It is about people coming together. If a small rumor can divide the community, then the people must learn how to communicate better and trust one another more. What makes this episode strong is that it can be both funny and festive. The audience can enjoy the noisy scenes, the exaggerated reactions, the confused organizers, and the spreading rumor. But at the same time, they can reflect on how easily small news becomes big trouble when people do not listen carefully. I also like that this episode can show many different characters. There is the barangay captain, the fiesta committee, the cooks, the visitors, the performers, the gossipers, the elders, the young adults, the vendors, and the people who only came for food. Everyone can have a funny moment. The whole barangay feels alive.
The title itself is very effective. T Barangay Fiesta clearly tells the audience what the conflict is. It includes barangay fiesta, chaos, and a small piece of news. That makes it clickable and easy to understand. Viewers will want to know, what was the small news and how did it ruin the fiesta? As a reaction, I think this is one of the most colorful episode ideas for La T. It has a big community setting, a strong comedy engine, and a meaningful lesson. The story can start light and festive, become chaotic in the middle, and end with everyone realizing that communication matters. A good ending could show that the big problem was actually just a misunderstanding. Maybe the food was not missing, it was only moved to another table. Maybe the guest was not absent, they were only late. Maybe the prize money was not reduced, someone simply heard the wrong amount. When the truth comes out, everyone feels embarrassed, then laughs together. That would be a satisfying La T ending. Overall, T Barangay Fiesta is funny because it feels true. In real life, small rumors can create big reactions. People sometimes panic, judge, or talk before knowing the facts. But the episode can remind viewers that before sharing news, we should understand it first. This is the heart of La T. Life is full of small misunderstandings, noisy people, funny reactions, and unexpected lessons. A fiesta can become chaotic, a rumor can become a drama, and a whole barangay can learn something from one small mistake. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from La T. La T, sometimes one small piece of news can shake the whole fiesta, but when people learn to listen before spreading, even chaos can become unity. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya!